ntwaye ikaze nanone muri aya makuru Gicumbi abantu 32 batawe muri yombi bakiye ko guhungabanya umutekano. Ibaze nawe polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'inzego z'ibanze iz'umutekano ndetse n'abaturage yakoze umukwa mu murenge wa Muko mu karere ka Gicumbi hafatwamo abantu 32 bakiye kwa bikorwa bitandukanye birimo bujura, ubwambuzi, ikoreshwa ry'ibyobyabwenge ndetse n'urugomo. Uyu mukwabo wabaye mu gitondo cyo kuwa gatandatu tariki ya 9 Gicurasi 2026 nyuma y'amakuru abaturage bari bamaze igihe batanga bavuga yuko muri ako gace hakomeje kugaragara bikorwa bihungabanya ituze n'umutekano. Amakuru y'ibanzi avuga yuko bamwe mu bafashwe bakekwa no kugira uruhare mu rupfu rw'umuturage nubwo iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane ukuri kwabyo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SAP Agnes Ngirabakunzi uyu nguyu murimo kureba imbere yanyu yavuze ko uyu mukwabo warugamije gukumira ibyaha no gufata abantu bakekwa bikorwa bishobora guteza umutekano muke. Yagize ati nta mwanya bakuri ibyato bafite kuko ababyishoramo bagomba kumenya ko bazakomeza gufatwa bagashyirizwa ubutabera. Yanagarutse cyane kandi ku rubyiruko rwishura ibikorwa by'urugomo ndetse n'ibiyobyabwenge arusaba guhindura imyumvire rukibanda ku bikorwa by'iterambere aho kwishora mu byaha. Ati ejo hazaza aho urubyiruko ashingira ku byemezo bifatwa uyu munsi. Gukora ibyaha bitera ingaruka zikomeye zirimo no kubiryozwa ugafungwa. Polisi kandi ashimiye abaturage bakomeje gutanga amakuru afasha mu gufata abakora bino byaha, ivuga yuko ubufatanye hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'umutekano ari ingenzi mu gukomeza kubungabunga umutekano. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo zitandukanye mu gihe iperereza rigikomeje mbere yuko dosiye zabo zoherezwa mu bushinjacyaha. Ngaye ngukorera inkuru abere mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi hakaba hafashwe abantu bagera kuri 32 kabisa. Urumva yuko ari abantu benshi ndetse bakaba bakekwaga ibyaha bitandukanye birimo urumogi, ubujura, gutera ubwoba ndetse no kubita abaturage mu buryo butandukanye kubera yuko bigaragara yuko abaturage aribo batanze amakuru. Ngaye nguko rero karagaciyemo nitiraga ingini Obitime News naho ngina cyari mwe Nyabare Obedi mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi.